ka Reverend JJM Nichols Roy Memorial Committee kala Kynmaw burom ya ka lyngkhuh sngikha basispa lai phukhandai snam u Reverend James Joy Mohan Nichols Roy dakaba sam khusnam sheki langut ki samla pule jongka JJM Nichols Roy College jong usnam 8,000 khatphra 8,000 khatkhandai ya ka jingalang Kynmaw burom la pelong ha auditorium JJM Nichols Roy Memorial Kualapati Shillong ha ka jingdan lang ka kongsan ka Professor Badap Linwar Padma Shri ka badai ka head department barim jong ka subject hasi Nehu Bad Dean School of Humanities Nehu Shillong Khindiat Chapang u James Joy Mohan Nichols Roy Lakhayu u ha ka khat artrik u banai jiliu snam 6,000 praspa prapusau hamaus erwat shela u Reverend James Joy Mohan Nichols Roy uday nongsaindur yaki Autonomous District Council batkumju ukpa jong ka 6 schedule Yaki khusnam shaki langut ki samla pule ki bakkan thop ka ishalnas lingdo bat ka airewes nongbed ki bayo 100% ha ka subject khasi jong usnam 8,000 khakhandai bat ya u overland khar umnoit na ka subject political science jong u 8,000 khatphra lapendap da ka kongsan ka kong badap lenwar ya ka jialang Kynmaw burom la penyat da uba ransam sutengah chairman Reverend JJM Nichols Roy Memorial Committee balayo ka jingduai na u Dr. M Rani ki jingkran pediang na uba L Roy Secretary Governing Body JJM Nichols Roy College bat jingkran lingkot na uba HS Suting Secretary Reverend JJM Nichols Roy Memorial Committee Masno kalau berburam kalau kenal sibuk yang pengambil berkata pihak kumpulisi kalau kesini berkepang hadu kata-kata namar bakal kesini bagi Kynmaw buram ya sini keberkah yang way lagi real crowd ni hak tahu way lagi real crowd tam jom jadi real na yo semua sibuk kejingkran hadu jom kejing tray ini dia henry ngasudi bandang ya tu apa sekian dia Yesi no shunya oi ni yo solution mangan kan sakran company ai kan gajing impact na ni gajing ta jo gajing shakri jo blay gajing im ta o gajing im jo nganu nang ta paderu pat gajing usinyang bulan no kumud khat juga constituent assembly hakapor ka pakisi ya kan ini sisa jo India gajing penrung na banget pa ka ti jo ni urang nongsaindur ya kan khendet ka rio kapala long kejing kerku bat kejing ya om ti kan ya kejing rio khasipra nrei ya ki pai rio bom baro ki belong trairi jo kan ya bentang bestela mingi dan om ki north east India mbe ta mangi ko yo kejing to bat shushu ngide ban sukma ro pa kajing don jo kan ya 60 ju kan ya khendet ka rio mbe ta mak ai kejing ya ni nakadaw juga jingdan juga district council mereka dan sibuk ki panggil hapok ke jingda jong kami ka khnit menteri ngadona ko university bangaran jong thai ka hawu sem berada pang berada Desember ni juga sibuk ki jingda tai ni hante ko academic council ibede bat reservation ni nampak ni reservation polisi pemerintah nomor reservation of seats now the students ibede ya kan ke jaka ke jomi ibede ni jaka ibede ki tribals pun tak namal makadon kani ka khrnet ka mandrio ka 6 schedule kala long lupa ka jingeta ka shatri ka baka yemi haglopon kiliang om ek nang nakadaw jong ka district council baka jingeta u kendo kisham jong ka jay mandrio hakamede pat nakaliang jong jinget ma smobura madu ka kata kani ka balang wala na ngambe na kani ka balang ini iya juga ide na kani ka balang hakipor ko bensua email pagi aku pakai balang dari ngalapan au bala bet yung sembai bani kong yung gajimit deh kan kata nama ini iya dijual bani alam ini nanti bani negeri bani wan semisku bani nong ikai bala Kynmaw berkata diri di kong frontier